tātou atua o te whaatalo whatua le suafa manu malo Yesu Keriso le li o le manu malo o i o le tātou a li i lo tātou atua malosi te mao le whaavavau li o le sili sili ese ia whaamanu ino lo na suafa e whaavavau fia le nganga ma le loto e whaatalo whaatuai loto pa ia au nā le atua mo lātou wharitua ia le ngata fo i lea ia le loa si tātou watunu u fia lava se meo e mafuta mai le nei Afiafi ia ua vea fo nei polo kalame o se polo kalame o lo o fesoasoani lau sa valinga whaaleanganga ia o te whaatalo whaatu ia te o tau malole soifua malole fo lau ia talitonu fo ia i le taita inga le atua ia te oe o taita i meiru tu soifua ia malo une iola vai ia tātou te whaalongolongo i le fiong pa ia le atua nisi o vaenga e ao no tātou talitano ai ma whaasoa ia ai le ia lua tātou plokalame o te talusanga atua i ma le anganga ma walalo ia si tātou watunuu ia tā ngā rue whaatasi le nei Afiafi ia e le o ia te au se ato le fiong pa ia le atua ia e whaamoe le mana o le atua e fisoso ni mai mo lalo loto i lumo le atua e le nei Afiafi ia le tātou whaangaso longo le tātou whaasoa ia o te iloa e iei nisi o mata upu e whaisi ma ale i le whaafonga le tātou watunuu ia e a whaina i loto ma finangalo ia e mese fo i tangata ia ua umona o ina i la tau isi tu o la fionga le atua ia e peye fo linga whaingata tele o na talia se fe au ia po o se tu alalo fo ia ma se haoa onga e matu i lo ni tangata whaatau waa ia e le talitonunga ia e tasia le mea no uloa hau ia le one of the thing o te waa ia Yesu malana haoa onga ile teimina o Yesu ele i tau mawhai Yesu e li liu au wharasai o e mulimuli a te ia. Ona fo i at the end of the line, wa umona fili tangata nei le mea la tu te talitonu ai. So, o tele o tau mawhai fo i e whinau o e li liu lau talitonunga a e talia, ia, whaafitai i le atua fo mai o e whai ngō fie. Aia e le talia ina, ia, se tala no fo i le whiongpa ia le atua. Ia, vi ia fo i le atua, o mea umai vi ia i le atua, o tele o o ina fo i le whiongpa ia le atua, wha pe o sili se i loa i se au na le atua, ma walalo le loto le au na nei o te fia tautua ia te tau e hala i lana whionga, ia nisi o vaenga o se mea watu o e le atua i lo loto, ia le anga i lea i le wha manatu ia te i tātou, lo na lofa tu noa, ia ai me se fo i le mea na whai e le atua mo i tātou, ia o tātou na au mai tātou e le atua tātou te au na ia te ia o le alofa tu noa e ala ia Yesu Keriso o te le mana o e wha lea o ngā ina le alofa tu noa ia ona o le ia o nisi o vaenga o le tātou wha li wina o a fionga pa ia le atua a olo o mai pia ma o i mai le atua ia te i tātou ia e te iloa sa o ina le mata upo le tupu wha lea nganga ia ese le tā ua na mata upu ia ona iei le sua susu e le suia e iei mea a ano e o ai mwemele o la wha le tino e iei mo meo pepe whananau mai i na aila i le sua susu le suia e le wha mai paulo e le tasi o tusia paulo e le mawhaino uno tala noa tia te utoi mea wha le anganga e la isi mea vo i le tala noa le apostolo paulo o ia Petelu no whai mai e whai asi whai ngā kao kusia paulo o le winga na tala Petelu na whai le awha mai e mea na tala noa tia le apostolo paulo e le whai ngō fia e whai ngā tāna e mamla mai na o le whaalinga mai le anganga o le atua so I don't blame pe au o fo le na whai tio tangata ia pe ia ona e isi mea kau tau whain na el savalinga le isi ia ona o tūlanga fo le e pei o se mea na pele ia te ia. Ai ino ua o lo te alo le tūlanga o lo tala noa le tūlafono. No o i loa, I know in my heart, you know, it's not an easy topic to talia, e leo se mea whaingo o fie tangata talia. But, you know, for the sake o i la tau o lo fia malama, e mea le nai ala ino tala noa ai, ai le wha piwa kakalango o soko fia poko le ina ala no tala noa, just for the sake o tangata o la fu, ila tu te fia i loa, ia le tu, e tofu umalava ia tangata mo la tu tatonunga, tofu umafu i tangata ma la tu wa onga o mea umalava. A whaiwa e a whea ia le lau pepa nei, o lea lau te tala noa i le mea o lau te tatonu ai,
from the scripture. A ele tal tonu ai. Hey, o te rau whai atu te muni mai. Right? So, ele ei fo ila se meo le a e upuleanga mai e ia te au. A whai wa e sau totonu o lo ufale. Ala na e a whia o lo ufale ona na e sau e te fia mafuta ia te au. A e sau lai e se le mea lau tal no ai. Ma na yo lau tu la ingu nguna e alu e se la ia. Right? A uke sau e fia fusu ia uko kongo o lo ufale. Same thing. O lo wa feo lungo le lau pepa le nei social media le nei e te sau te whaalongolongo le upo le atua. Ma sa ina ufe le tala. Sau e whaalongolongo ina ia e malama to tele nei tangata na whaalongolongo fo ile mataha upu le asu sa au kau mafar ka kumaka upu ono tu la fono. Ia e inisi na wa pe wa kau walu lungo ko ma lungo fo ile whaalongo me le whaamatala ina atunga ile amatanga. Ai ina ua le mataha upu. Wa makana make sense. Fa mai le ala whaka o malama. O le mea le ala ina ufai atu, whaalongo i o tātou malama. Ai ule whaalongo i tātou te whinau. Because o le tau whau atu le mea ina ia, because o tuspa ia o lea, kenge se kau le whaaringa. Ai o na whaia o aonga, e kasi se whai upu, e oso mai loa wha masino le whai upu le na. Le mea tasina, ai te le i whaalongo umapo le ale mea lai. And after the whole scriptures were umana whaali umatu mauma le mea lai tano le apostolo. And then you see the full picture. Na o whai atu fo ili tātou tanuanga. Ma tō le Afiafi le nei, o le Afiafi o fesili ma tali. So, o le lai freestyle tātou tanu le Afiafi le nei. So, just bear with me. Tātou o mua talo. Amen. Le tō le mātou ta mavi ia oe lo mātou o tua halofa. Wha maoni oe whaafetai le nei Afiafi. O to e mafuta malau whanau tano ia ua fionga. Ta talo ia te oe le poto malata mai. Whailoa ta ma nā tia le tangata. Ai wheta lai la ua fio le nei Afiafi whailoa ua fionga. I lau whanau. Whaafo i le vi inga i la ua fio no suafo o Yesu ke riso ua ole ma wala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. So, ia ko back le vanga le tano ai fo ile. Mele na utano tuai ele o mata upu uma it's healthy. Ona iai a mata upu tala fiangai mo o hifu mata upu ole fae te tenga le na o onga online. E ofo ia te au now I start to pui i le tūlanga o onga o me tu ina ia soifua malolo ina lau fo launga. Ina ua fea lau pepa inisio i la tau le vai ason tenei. Some of you guys will follow te leo tau na muli mai. Sa ina ula lava na utala noi mataha upu fo i e whaingo fia no tātou mamala mai o swa suswe le sui o mea uma ina wasi isi i la le tūlanga. I le whaapea le a tātou o le atu mau e ai na mataha upu. There are other topics e tau no tātou tanoa i pēra le tūla fono mane lof tūnoa. It's one of the most asked question now. Tele tangata o loo confuse ai, ma o loo tau teva aile. Inisio tangata ele o mautonu o lea ele winga o kala paulo, o lea ele winga. I think my job as o tangata whaia o ngai te tau no tali. E iai la nisi, la tau tele agree la utali. Ia malia ia o tau finangalo, o la utali o la utali. A tonu e tau te whai mai, o ngai ke whau winga se, ina le whionga pa ele toa, ia okay. Ia malia o tau finangalo, ele suia la utali wa umana utali e tuai, sa o le mea le nā la utali tonu ia uia, ia a tonu la nau e whaalongolongo mana ia Afiafi, po ngau e sau vo lele maa, ngau ka kararo fusio o e fia fusu. Po le hale mea nang karongor kama lele, i tātou mataha upu i le asom. Ia, ai, ia o nisi, ia o message mai, ia o tūlanga o lau loka fia poko, loka fia, lau loka pepelo. Ia vi, ia le atua. Ia, so se teimi a fo i lele. Tau te iloa, e le kai lua whekau i mara ki Apollo, se ilonga i ke alu whaasanga i ki Apollo whako alua whekau. Ia. O le tele o teimi. E alanga lua le whekau i mara ki Apollo, langa laike lua head, langa laike lua sa vari whaakasi direction e kasi. O le kaimia e ua ilo kua ke whaasanga ke alu lesi piko. Lua whetau ilo mara ki Apollo langa lai, lua ki Apollo whaasanga kau ia oe. So this is one of the, o te iloa e au ilo tatonunga, o le tasi le o mea o le au penga ti Apollo lo whaonga ina le ekalesia, tau teva le ekalesia, o le tūla fono. Ona so se taimia e ta ua tūla fono, e ele wha masino mana whasio tangata. Lela batu tala le prove wale vahenga na outou lone men mafu anga nala ina alu pauloi e fasioti le ekalesia.
a tau ua e na mafua na alu e au mai le tusi e fasioti le ekalesia ina ia faamaliaina le tulafono. Wai, the letter kill. So se taimi ala a e tu le tulafono, kasi an mea te oe te ola faamasino, whoever e stand le loa, po ai lava tangata e tu tulafono, le lau fai atu le loto na ia te oe, e te ola faamasino. Ni ai ai sesi mea, anybody, o la e tu le ola il tulafono, o la e ola faamasino. A o le faamasino ngai pilong i le atua. Mea nai ala iu na, le no mai lau vanga fo i e tau ai mantua fo i sifa fine fo i le no mai lau vanga fo i kau ai. O mai mamaa, matu ula lo fo mai la kau ai maa. E whae tu ila i o Yesu fo matala lau vanga i o finge le ua mauki ngoanga muri lua. Wa, la e tu sa matu la fono, le lau au mai le faamasino. O le mena whai i Yesu, matua fo matala Yesu o i se le e sananga sala tongi mua na maa. O tau luana o Yesu e kaun kongi nga maa. Ai ina ua umana ona ua ese tangata fesili atu le Yesu le fine o fela vanga ngo mai ka wai mo ese mai Yesu e o fo ia te au te le tongia se ma ai se a le nga le stu la fono fo nga inga Yesu for my I desire mercy than sacrifice ana tango la Yesu e fa nga tu la fono ka kaulanga kongi nga ma so even Jesus o le tele la tangata la to te quotinga ia le tu la fono mo fetala inga Yesu o Yesu ele i ola se alof tu noa. O le tele o teimi o lai quote Yesu tu la fono. Langa lai ola i onna o lai ola Yesu i lalo le tu la fono. Afo ina sau le mele ala ina e ini se quote mai fo mai na sau Yesu e le fai upu fo ile fo mai tele i sau e faa le au ngano o sau e faa tau nu ule tu la fono. Yes. Te iloana e saolo ma fau fau. Ai se selo faa winga ina. Le winga o le fetala inga Yesu no o sau e faa tau nu ule tu la fono. Ele ima se sina atolo n tausia ino le tulafono. Nobody. Na o Yesu wana sau e tausia le tulafono wha tau nu ia atoa le tausinga le tulafono. Na sau la e tausia, na sau e tausia mo oe mo au. Ona fo e ilone le ia Yesu ele ima se sima whainga pasi le tulafono. Mena na sau e wha tau nu, ele i sau la e wha lea ngaina na sau e wha tau nu le tulafono. Ai sea, lana sau e ola i lalo le tulafono. Na o lala Yesu le tulafono. So, ia ono le e tele o fesili na au mai le tatou tulafono manisi o vaenga o te ilo le atala no le talinga o fesili mo latou na fesili ma le tulafono i le aso tofi pe aulia i le alofa mleanga leo le atua a le Afiafi lenei ia na opolo misi e inisio i latou na fesili mua mai wai pele fia ele kali o ko fesili mai le le kali le fesili ane tangata na mai mua le Afiafi lenei o lo ia ile fesili o se tasi lo fesili o lo o fe toto wa ia ma le mautonu ai foi ne ekalesia se la tali ia ma nisi ia pe no fai atu o tele o fai atu fa pe o ke veno ile kali a fai o tali lo fesili le ele fai ngo fia o me na wala ino mana o fai se polo kala me a to lava e tali il fesili le wa ana fa pe o se fesili e fai ngo fie se manu e kasiare kali ngale yes paunga ai ona e to tele nisi e message mai o fesili le fa tatau I fafine ai la unga ia e haon tatu tano ai ile me la fiong pa ia le tua ia mafso soani fo I lau savalinga ma lau savalinga ia pe la start se va ia le fiong pa ia le tua e tala fia ngai una la unga ni fafine amene ia ole pe no fai atu ana fa apio se mata upu e fai ngo fio na tali se manu e le fesili ngia foi ai ona to tele ni sio ila tou ia ma e ai fo inisio tama ita ipo onisio fafine ua fia launga ai pe o le tau fia I lalo le vaenga le I le la tou fo ina una pe wale na una we o e kala Yesu so e pe la famelo oportus pa ia wa fano tangata ono le ai o se mala malama amene o le ala walu au ia e tali ia pe fo fai atu a fai wa e a fea totonu o lo fale te fia fa longo se meu tala no ai ia sala fiu la vale a ele agree ia fai to te vali malia kwa fo ile pe ele agree ona fo le fo ia istangata o te mafau fo ile na o ele ke maka fo ile nga e comment ala ia se comments le tala fia ngai ai ono sai pe o ia ona
O lai ei tangata e lai agree le tū la fono, te iloa lau fautuanga, alu lai lise nai. Alu e wha longo ai, ma lotu ai nā, ma vai se mea o ngā, i ei leo leo tu e lo wolanga. Ngai lo sau i kako whi ngau ai, e le ise winga wau te leo koe whi ngau. Leo wo, ka aluka ika e alofa Yesu ya, o e alofa ya, o alofa ya kako uma, o lana e disagree. Na iei le message for le mawhaina e message me tau. Kevin, kere a kuia ki o le mele, bla bla, nga whai mele o inga, ai le o a whaina se loto se si o matamata. Fu o le mea ngai wha o ngā vulili, i le kala vulili whai ko kelo ka ngaka, whakangaka makua, me le whainga o le o vulili nei. E lo le lea tangata vulili, you know, this is one of the things, so ta ua i tātou tangata. You know, there's something called common sense on mawhau vulili. Aua te mawhau vulili wa pēr ke oso mai a vulili, sau upu maso ama mele nei. Ai mawhau, o le mai moa isi whai whi au, o isi tina o ta maa, te lo le mea ta o tangata e wha o ngā le mawhau, too low. Uti ngai lau tala. Ai fulili e te mua e mawhau, whai kula ukala le o lai whai kau i fuai ia sia ka maa, e le o a whaina la tau, ala a whaina o la tau, loto ono lau sunga ma se upu masua o le a e lafu. E ikala i kiau, vai kua ka messenger mo kua saa me lu leanga i kua. Lei, mai e ingi whaukuanga le lei, ameni. Kevin kere a kuia ke o mea lea, whai mai mele nei, wa peo nei tangata ia, lea lai, mai la tō fesili, wa ai, fesili mai tau tali fo i, you know, te le o whai atu la o nisi mea, au te mana o, I try my best, e tali o tō fesili, wa ai, iso le whaavangua le prokala me kali fesili, ai. So soani le tātou sāwalinga. O le fesili le tātou teo e tali le Afiafi le nei. Sia tātou prokala mea o, pe tala whea ngai ona launga ni, pe tala whea ngai ona launga ni fafine. And I believe it's one of the most important questions to tonu le ekalesia, e me se fo'i uso ma tua fafine o i lātou, tua fafine o i lātou o lo o fia, malama i lea vaenga, tātou o mua o le tusi lea, lea e mafua i le whinaunga le ekalesia, ono le tusi lea paulo na Afiafi mo teo. Le la tātou o e whaitau mua. E le lea le kali mai pe ngai le kusi nganga. I mean, are you guys all right? I love you guys. Te alofa tele ya te oe. Te alofa e alofa Yesu ya te oe. Alofa mai fo ia kia. Amen. Vai upoiva. Mua Timoteo e lua fai upoiva fai mai. Tala lea paulo le ave ya Timoteo. O le tusi a Timoteo, o le tusi le whaatatau i whaiwhi au lono winga, o le tusi le tusi mai ai la paulo ia Kevin, a wheo Kevin o whaiwhi au le ekalesia, le la e tusi mai la ia tea, o le whaatonunga le a paulo le mai ia tea o le whaiwhi au ia, po lai ave a Timoteo o le whaiwhi au, le la e tusi ei paulo i, whamai la ia. Ia whaapea fo i fafine, ia la tau teu, ia i la tau i ofu e ono mea, ma ia le teu anoai, a ia wha matua fafine, auane i teu ma le lau uru fili, po o auro, po o penina, po o ofu tau tele, a o ngā luenga le lei. O le mea lea e tatau i fafine, ua tā ua la tau e i la tau o e a mi o atua. Ia o a o ina le fafine, a ia le tau tala o ia, ma ia usi tai lava, aua o te le tu uina atu i se fafine ia o atu pe pule i le tane. A ia nofo whaalolongo lava. A wā ua mua o na whai o a tamu ai muli eva. E le i o le ngia fo i a tamu a ua o le ngia le fafine o na soli tu la fono lea o ia. Ai whaola ina ia i le whanau o tama, pe a whai e tū mau pe i la tau i le wha tua, ma le alofa, ma le ami o le lei, a toa ma le wha matua fafine. Excuse me. Amen. I'm sorry, me se isu to the translation of the King James Version, no? For my King James Version, nela atato whaitau. I'll use the King James o te whaonga ina le King James i mta upu nei o nei ei se vaenga
e tā ua fo ilele e mafua i ona e whaingofia te au ona su e wingo upu. Po le ale wingo le tala le apostolo. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, so pretty, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but with which becometh women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjections, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgressions. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. So, e tā ua le, tato o mo e au mai le tusi, o ia o ngā ila ia le au mai ngā le setting. What's the best way? O I le ala tato atu mua i le. Help me here, Lord, ne kausu e se upu whaingo fia whamtalai. Tato o le la ole whamakala mai verse by verse. Ina ia e loa ele wingo re tala paulo. Fua mai, ia whaapea fo I fafine, ia la tau teu, ia I la tau I ofu e ono mea. Mea mua, o le upu le whaonga ina I le King James Version o le modest apparel. O le upu o mo meo ofu e ono mea. Tato o mua I lava o fafine. Ai se I whamatala mua le tūlanga o I le tūlanga lea. O le vai tau o Paulo, taimi o Paulo, o fafine second class. So se taimi o e pe o leanga nuu le iai le au vaenga ia, e le mua fafine, e le tutusa ma leanga nuu o Samoa. O tau I lo leanga nuu o Samoa e mua fafine. Ai mafua na sui tato anga nuu ono re tala leina o mai ma lau vaenga ia. Ona la le la wale vale usiaka fu lili e maamlama. O Samoa, ma tua fo tala tuspa ia fo mai lo I oi mato I tātou ia o tātou tua whawhine, fo mai o lau whianga inga. Lale mea leina tā ua le tama I tai o lau whianga inga, pe e ke makaya o oio le lii, o oio le sa o le ainga, e ke lua whianga ia mo lo ko whinge. E le mawhaianga e mauru ea, o le maua lunga I o le kūranga o lo ko whinge ko kongo le ainga Samoa. Mere na e leina pa tā ua tātou tua whawhine o le tātou whianga inga, pe ke whaife au po le a lava lo kūranga, when it comes to the family setting ia Samoa, e te lua whianga ia mo lo ko whinge. O lau whianga inga. E pe o le tātou anga nuula, o le maua lunga ka kūranga. I le tala ina me le tala leile na o tui Samoa. O tau lo o palangi o lako angu e mua ka ma e longa lua whawhinge. O laina tā lai pino whai atu le amatanga e le wha au kuspa ia wha au kangakanka ngā launga inga kuspa ia. Te le na o tangata launga whai upu o lai exalta I lunga lato ai longa lua I whawhinge wha longa lua leo whawhinge vo I lele. O le custom la le tara noa I po le tūma le anga tangata ia le I o fafine second class. Whamaila tala tuspa ia whaapea fo I fafine la tau te teu I o la tau ofu e ono mea. E iai ofu e ono mea isi atunu e le ono mea isi atunu. E iai ofu e le tala whianga I whaate ta inga e afu ino le mea. Ia o te rei lopo e loa I le ata no mata I one of the old movie a Samoa. No va ai o tātou se tu lou I o tamaitai sa wha sau. Tamaitai back then. Ia ta ilo po le ala so na whaile na movie. Pa e pio tātou na e fu ila isi atunu e wha pēna. E fo ila isia tunu o ofu fo ilo lato e pe o le ofu e ono mea ya lato ai aluaku e malau ofu e offense ya lato e po o fela le mea toso ele lainga ngā mea o le aka kamwhai umala e sui ma nei o le upu le wha o ngā le modest apparel o le mea o le ofu tala whia ngai ia po le vaenga o le points le ave le apostolo Paulo I awara so ona nau ina ia teu le autafa teu fafo ia teu totonu. Ele o whai mai la ona o lewa tele ina teu e tamaita I la tau ia au lele I fafo. A lefa matara apostolo Paulo, ia focus I totonu. Ia teu totonu ia ina ia amio atua, na tano whai upuna ina loifo.
Whai mai la ia. A o ngā luenga le lei, o le mea lea, e tatau I fafine ua tā ua lātou e I lātou e a mi o tua. O ie ai thinga e mana o e te. Ke lo le mana ia I o ie tau mai ai le. O le tusi al whata oto e. O le tasi leo au wala e. Pea whai o ngai ke fia I te mana o fo I lele ina ia attracta ia tangata ia te oi. Wha pea la wa pe o le au le lei fafole tele na attract I tangata fo I o le au le lei o skama lali. O le au le lei o skenge lali. O le au le lei la na wha le tino. So skangaka lai pe wa ai le kingo nga fia halu la ia le kingo. Ai ese mai la mai le au le lei o le kuspa ia. I te tono le tusia whata o tolo na mata upu e tolu tas. Tamaitai. Ia mali I fo. Ai ono leta no I tamaitai whata oto. E tolu sfu matas. Whai upu e tolu se fulu. E wha meltala le tuspa ia. Wha mai o le matango fie pe pelo lea, o le mea whaatau waa le la le lei, a o le fafine ua matau ia Iova e vi ia lava o ia. E peila o lo matau ia Iova, ma lo wava ia Iova, e afo, e attract tangata ia te oi. E wha mai o le au le lei fafo, e afo, e makango, e afo ngone mea, e whaatau waa ma o le mea pe pelo. Mo meo e kake loa I mo meo ia e le fa pe o fa tu le anga mo me mana ia lo au le teu fa le fo le fa au le ai o lai o le point la tano mai polo tu sa le ia ma me la tano tu se peteru e le fa pe o le ave o mo lo ke unga I fa fo ia ai le o te ua totonu la au mai lo la tala le fa fine teu totonu ia mi o atua ai le o fa pe mai fa pe wa I fu iskanga ka o fa mai ia o la e fa sanga fa au lo fa sanga fidi le udu la fa me ku spa ia. No, that's not the point. O le point la ave le apostolo ia ke uko kong se fidi pe lo ulu fai pe au ia aulo kau kalinga ia focus to tonu fai wa afodinga le aulo ma le ia le li haleluya ele se me lo te fai atu langa o le custom le mele e pe e afo le wa lo fa makala mai lunga inga ia mafainga o mai lalo wa makanga make sense ya tatou le melo tano tuai o le fafine ia tatou uma e ia le au wala e attract ia li ia te tatou o le a mi o atua e mo ia le au le lei ia o le mea whakau wa le ale wingo le au le lei e peu se taika voi le e le se wingo o le tala no I le a mi o atua le ala ta no tu spa ia le te ai o le focus te le ai sau lo le tala polo o mai I le foi upu lo la le foi upu sfuma tas tu se Timoteo mo Timoteo no mta upu lua foi upu sfuma tas I le foi mai ia o ina le fafine a ia le tautala o ia ma ia usi ta I lava le laso o mo foi upu sfulua e tu fa tasi luanga fa mai aua o te le tu ina atu I se fafine ia o atu pe pule I le tane a ia nofo whaalolongo lava. O ila le mafua I lo le fina unga le taimile nei, o mai le tele o isi tu fai mai, e le whaasanga ngā la unga whawhinge, ka kaunga fifi le mu whawhinge kongu o afu o nu. Tauna tutono le ekalesia wha pēnā. Pēna o whai atu le amatanga I le whai upurina mai mua mua, o lai tala no I le custom I le tūlea, o I le tūle tusi ei paulo I, e mua mua le anga nuu ai, e pe e siri ia tane. E le tutusa, ma tūlanga o tamaitai. I le tātou I tū, e le ai, e tutusa tamaitai, o i siri tamaitai. I kongai o sa mua mala kouanga ngu. I o langu whapalangi e mua fot ka malo, me funga e linga ngai vaingi ala unga le au tangata fo I la unga I le tuspa I le la unga palangi, e mua ka malo. E se alango la tau fo ina ia nangu, e se mai fo ina le tātou tū maanga, e le akuengi se kia ngā mea, ia le o se mea ngai poleia. O le wha matusi ia o ina le fafine, a ia la tau tala o ia, ma ia usi ta I lava, I le tātou wanga nuu,
ele iai se tātou te le tau fio, tātou tua fafine, mo tātou tau lua ea, o lai e la tau ai ati tau e tau talai. Se au mai mo mua wha upsulua le whamtala. Wha mai, a wā o te le tu ina atu i se fafine i a o atu, pe pule i le tane a ia nofo wha alolongo lava. Lela a mai le setting o le vaenga lea, i le taimi ia le whaatino ino o lotu. I le lotu lea ona i le whaatino ino, le taimi lea o whaino ekalesia. Man tua foi o tau lena o whai atu second class mo me o fafine. O fafine foi e lea o a oina. Pe o ta malolo o la tu e a oina. So e maua lalo tu lang o fafine. I to tonu la o le whainga o le whaatinonga o sauninga i. E o atu fafine no nofo i le sipito. Ai o atu ta malolo no nofo i le sipiko. E lengo ngofa akasi. So e nofo ta malo i le sipito ana nofo fafine i le sipito. O le whainga fo o le sunako, te lopo o tau whaalongo le sunako, le tano tu spaia. E le o se loku fo le aluaku ngā kūmela i o lunga o le whaiwhi au la haunga mea ngā o ia. E le whapena le whainga o le sunako, o le whapea, e le uo o le keimira kako la haunga, aluaku loka kai lunga la haunga mai. No, o le whainga o le sauninga o le sunako, e a fo, e pei o le mea fo le tū lunga tangata o na whaasoa mai la ia. Whaasoa mai le situ, mea le nai ala, ina e whai tau tustu si ngā paulo. Na e whai mai ai hi reason, whai mai no na alu paulo fi nau matangata i totonu lea, o le sunako. E le i wala au ria le au vaenga ngā paulo e lako e la unga whapikoa, no. Na alu iai paulo, ai na whao ngā ina la e paulo le avanoa le nā le kumai fo le ke kua kurunga whaari lo mangaku, whaasoa le upo le tua, whaasoa mai o, le la na alu paulo whaasoa o Yesu o i o le keriso. I tangata ia iu taia. Le lai foi mai wo fi nau iei paulo. Ai sea, because o le whaatino ina le nao sauninga totonu le sunako, e a fo ino le mea, e pei e tali mai o, i o kuaku i, kalango o le upo le atua whamai whaapea, they reason with the scriptures. E le tutusa la marwhainga o tātou lotu le teimile nei, e umaloa lako whiwhi au ku mai lunga la unga. O e kau mo mani mele, le ka o vaku le aka fo le e malama le mele kalango le apostolo paulo i, e se la whaatino ina o le toa i ngā lotu le na, ma le keiminga i konsunako, e se la le mele i, o le pattern na le na, le na whau e ekalesia nei. E a fo ino le mea, o lea, tu watu ta malo i le sipito, fafine le sipito o ta malo loa le sipito. So it's the same pattern. O lea lai fe whaasoa i sa lamo matusi. Le kusi i paulo i o kou whaasoa i sa lamo ma me, so la a whaasoa, marka malo whaasoa, akul fafinge whaasoa mai, e a tonu la wo yeise me o tupu tonu le ekalesia. Lea lai ave paulo, ai whaitau i, e le o tala noa paulo i fafine uma. Lai manino le leile tala paulo, o lai whai mai, o le upula lea, si wha mai le upulea whaonga i o le usurp, le whaonga ele King James Version, for mai, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man. Ele upule winga le upo usurp. It means whaoa. Ele o tala noa mai la le apostolo paulo i fafine o lo le la vatur fatita inga o le to lua. Ele o se to lua o oi. Pos to lua o sesi. O le to lua o le to lua o lo to lua o lo to lua. O le upo tu spa ia for mai fafine submit to your own husband, not to someone else's husband. So o ila, o le au mai tangata foi upu le foi mai, le ona o fafine i le kakaulanga e awangi ave maulua. Foi mai awangi i whaoa le tofurtani. Le ai o lo to lua o ai apalai il foi upu le. Ma apalai ia o mo lo to lua. So a faila o te agree. A faila o au leo o agree e la una lo to lua. Ele o whaoa la e lo to lua lea. E na te le o whaoa la ua ia te tau mala upule. No, it was my permission. Na ave iai, I agree. E alu e la unga. Po ai fo ile tanga se fafine o te agree ai o a o le ulu po a ule le whaife au le ekalesia. A o agree e whaala una se fafine. I to tono le loto te whaala unga ina. Na te le o whaoa atu ia te o la upule la o po la ufa tonunga la na whaatino ai. Lea la e tusi paulo i, whamatala paulo mai, au a o te le tu ina atu i se whawhine i a o atu, pe pule i le tane, la e tala noa, lau o tau mai le tane. E le o tala noa la le human race, la e tala noa i le kapo, i le ununga li. Au ana i whao le whawhine, to e fo i to tono le setting, le no tano tona nei. Whai mai i to tono le setting, a whai o lai agree le tamaloa.
A wheo le akui le tamalo I lona to'olua e tautala. Now they are in agreement. I le whai upu nei lunga atu ia o ina le fafine a ia le tautala o ia. Ono o fafine ele a o ina. I le tū maleanga lau vaenga I second class. So ele ave se wha mafa tangata nei I mo meo fafine. Ele tutusa la tātou le teimire nei. O le ave le tātou wha mafa o tātou tua fafine. Mo tātou tai to'olua. Our custom. Ele tutusa mar custom le tanu tutus pa ia la. Wha mai la ia. Ia o ina le fafine a ia le tautala o ia mausi usi ta ilava. O le tala noa la I te role te mi fo ile le peno fa ya tu le seti no tano le tano to nei o le tu I for fafine le sipito ala tu o tuta malo le sipito. Le ala wa au mai e polo this is wisdom. A ho la ina I se me disagree ele fafine I lona to olua. Amen. Fa pela o umoro to olua I tonu fa pior ko nga lokulia. A ke o disagree mai le I ko olua la no foi o pikola I fafine. Fa mai la ia Awana Itali mai o le kaimi ngā pe awhai e disagree a te au. Awana Itali mai a te au te mina ai tu se I o le fale. Se I se kaimi kala whea ngai e kala ngoa mai ai. Ona, manatua o le upu nai wha mai fifi le mu. Le upu le wha mai a ia le tau tala o ia, ma ia usius ta I lava, le upu silence le I. Tō manatua le tusi le ave a paulo, le tala noa ai. Ese tonu tusia te Salonia e na tano ai Paulo lua te Salonia lona mata upu e tolu fa upu sfuma lua I le tano ai Paulo le upu le fifi le mu fa mai ma tau te fai atu I e o fa apea ma ai o yatu I ai ono o lo tātou o li o Yesu Keriso, ia lātou ngā lulue ma le nofo fifi le mu, ma ia lātou a ai a lātou lava me e ai. Whaperitania. May now those who are such we command and exhort through our Lord Jesus Christ, that they work in quietness and eat their own bread. Le upu quietness le tala noi tonu I, ele o fai mai, awe ke kaukala, fu le ngofungofua, awe ke kaukala. No. Not fully, I would tautala. Lefa maya, mind your own business. That's the whole context. Leta no tu fa upre nei. Same meaning lefa o ngai tonu I le lua Timoteo. Ta upu e lua fa upu I. La ele o tala no mai lai to complete quiet tonu le ekalesia, but mind your own business. La tala no la ile pisingisi fa le runga li I to tonu lea o le setting lea. A o ina tala noa mai ia le tamalo le sipito a o le to lua le te nofo le sipito a e disagree lai le manatu o lo to lua a we te wha mai ina lo to lua pe te wha o alona pe te wha o le mele o ke kua kurunga folele le o le whai mele scripture wha pia now o le mele na lai tala noa le apostolo polo wha mai a wā o te le tu ina atu se whawhine ia o atu pe pule ilana tane o le upu len wha mai I absorb le tala le ta ua le winga le upu le pore whaoa malosi, wha malosi. See? I to tonu la I le tatou wha winga ino, fo lele once we see it, fo lele, wha mai au alonga sa kaukala. Wa sa kaukala ngai finge kongo loko. Ma kwa, wa sui. E ala na whaela utala I le vaenga lea. Tu tusa le le wha tonunga le ave Paulo I, mar fa tonunga ngai luma atu ai fa solo luma tusi le luma Timoteo ia le la fa te inga le I a fa ele agree fa te inga a fa ele agree le tamalo I lona to olua e a wor tautala ai a fa o te agree o ia ele setting le tanoi o lai ele o tala noi fa finge uma a fa e sau se kenge single ele o se ko olua o Kevin po se ko olua o sesi ele o saulanga ia fo ino le mea pule le wai o le o ia o lai tala noi le tane o le setting le na lai tala no ai le urunga li ia lau separate mai na o ai lai tala no le apostolo lai tala no le tūlanga tau kapo a saula a latu lalo to lua la unga I lumo o le mato ekalesia e lengi kai ko lua o inga lalo ko lua no o lo ko lua a fai o aule ele pule o fatangalo to lua e anu ko lua la unga uma yo ko keiloa le ai se la unga piko siringa o fa fia fa longa I lo la unga mengi o fafinge siri aku lo fia fa longa I la unga fafinge mo ia o lesi vaenga o faula inga la unga fafinge ke li faula inga se la unga se kamalo
O le fafine na launga ina tala leia tia una mafua ina utalia ina Yesu Keriso a vea maali im faola. E o mele ke mingei o launga fafinge o faola ingai. Faasalanga launga. Le ai, o lai ai lea, o lai ai le vaenga pito i sili ona, tato atu mua le tusilia. Ona e confuse oi. Ia Paulo, pe afai, tato atu tua i le mua koini, tolo na mata upu e, es fultasi. O ia te ilo ai, o lai agree, Paulo mwhaintau tala fafine tonu o lotu. A e kango e whai kau i, e ese mai e le setting le kalangoa i le tusila Timoteo. A i tonu la i le tusila ni mua koini, tolo na mata upu es fumatasi, fai upu e lima. Famalta la Paulo i. Fai upu e lima. Mai, ai se fafine fo i e tatalo pe perofeta malona ulu ele ufiufitia ua faale mi ngao ia i lona lava ulu. Au wā o le mea e tasi lava lea ma le tafi o lona la ulu. Lai tala noa Paulo i o lai agree Paulo e la una le fafine ma perofeta le fafine tutono le lotu. Mai, ai se fafine fo i e tatalo ma perofeta. O no lai agree Paulo e mfain tatalo ma perofeta ane le fafine. I tu tono le tusi anga aluenga o lona mata upu e. Es furu valu. Foi upu e lua ono. Foi metala tuspa ia. Ua fua fo i ona tau tala wha maa losi o ia i le sunako. Ua wha alongo atu a kula ma pisila. Ia te ia. Ona la avele ia te ia ma wha matala atu a tili le ala o le atua ia te o le tala noa kaka ingo ia Apollo. O Apollo o le ngakarkala ngoi kongo le sunako. Pea no whai atu o le sunako a whai ele pe o kakou ia o marke mo launga e kasi ar ngaka anu e launga no ele o le setting le ngā sunako. E o foila i le whaatinonga me o sauninga ia e pe o le ele pattern nea. O le kalangoa mai Apollo kalangoa aku isi kalangoa mai aila o le whaalongolongo ia akula ma pisila. O pisila la o lea o le whafingi. O le alanga au mai ai, koe o skamo Apollo ile mata upu toi wha matala i ile mata upu wha o tanga male, tu so le agree Paulo, ile mea leo lea, tala no fafine i totonu ekalesia, lai agree ile apostolo Paulo, lai fo ima whai onga teach mo meo fafine, mwhai na o fafine, ile setting ia ile tūmalanga no, man tua fo outou man tua tala Paulo le apostolo le na whai e wha tatau i mo meo o polonga, fa mai o outou polonga, i outou wawa i outou matai. I le tātou tūmanga, i le ko inka ko polonga. I le whaapea la e mafuana fa mai Paulo outou polonga, i outou wawa i outou matai. That doesn't mean e agree Paulo e wha polonga kangaka, no. Because o le vai tau o Paulo, e iei polonga. Mea la le nana fa mai ei Paulo, outou polonga, i outou wa, awa i outou matai ono lai i polonga, i le tātou tūmanga, i le ko inka ko polonga. Lala me ke manga o ka koe fo I koe au mai kai mi ngasi mai se koe fai. Se I fa fulfill scripture. Right? So o me le tala no tua, le tala no ile custom po le tu maleanga I vai tau la ia fa so solo mai ai. Ona e fai tau tu singa le apostolo Paulo. E agree Paulo le tu lango lea o la ungo fa fine. E tau tala fa fine ono le fa mai ia e a fio I folo uanganga e perfetane o to watali I mo to wa fa fine so se kama I ka yala e mawhainga kala ngoa makala ungar kala le tonu I ai tonu le tusi le Timoteo le fi na nei ia le ekalesia o lai manino le tala no Paulo I o lai tala no mai ile ununga li o mai le tonu le meno no foi la I tonu le sunako le ko fa o le sunako pe no fa yatu le fa mai walu Paulo wo fi nau le wingo le pere I fa penga vala auria le ia Paulo e saue kala le pe saue la unga no na alu Paulo ia na ono le fa tino ino sauninga e fe tali ya tal no atu tali mai tal no atu pe o le fa soa so o le la wo reason I Paulo wo fi nau Paulo ma la apos ma tangata nei a tonu the same pattern le fo fa nga I le vai teimo Timoteo le fo ila ia fafine I kunga a tisa kui malaka ko lua le wo fai le la wo fa mai Paulo ia awaina I tupu mele this is wisdom le ala e tala no Paulo I if ile unga ali le ala so I lo pena fa pe le no foi tonu I male fafine ele o fa son to lua ele apala ia la foi upule
A whaingela o se whawhinge la ngofo I o le whai son kolu. Em whaianga whaari longo ia mangaku. A sea, a fia prophesy. A o le ale mea o mai ele atua la unga I kukonguinga. See? O le context la fu le po le vai ngale tano le tus. O le tala noa la ua vai mai ai e pe o le musu o le apostolo Paulo. I le tau mawhai pui le melea o le whaoa e le fafine o le whaoa malosi. Po le whaoa. A whailau e agree le tamalo I lona to olua. Le se mela kau fia I fua. Mao. Ile se mela kau fia I fua. Le fia la unga o le fafinga ia pe a whai o le agree. I to tonu la le tātou tūmaanga. Ia hau ia. O le, pe no whai atu. O le maanga ia I o la unga o wharetua o whai whi au. I think o le, mana ia I o la o whaalongo isi poka ki whaalongo ia. I whaonga ina I ele atua o afo. I pe fo la o hau ia. O hau no whaola inga me le la una le whawhine. Sa o talia ina I Yesu e ve mari. I whaola ele o skamaloa nga la unga. Ia. O le winga la utala, o le whaalea o ngā aila le afu ino le mea. No. O la afu e ngā luele nganga o le atua. Ai ono le se o le whaawinga, I lo utali tonunga. O le se o le whaawinga ina le ekalesia o le winga o le tala le tano le apostolo Paulo I. Ai o la ua tusi mai le apostolo e vai ai le fafine manea, malona to lua. So o la e tala noa ai whaatatau I le ulu ngā li. O la ina ye se me fo le ke lu fe se ai. This is wisdom. A fine wa fai se fono le ekalesia. Ai te wa fa longo atu le fafine o lona to olua e le agree le manatu o lona to olua la fai. I le poto mai le atua le tano ma le apostolo Paulo. Fifi le mu. Aua ke o soa ku fa aua te fa o le manatu, aua te fa pe te fa o lunga sidi ku lo manga ku I lo to olua. Ai sea, because o lo to lua o lo ulu le na. Pei fo ila o tātou tamalolo o Yesu o tātou ulu. O le ulu o tātou to lua o tātou. So, o la e whamai Paulo, au ana I fesuia, ia le maenga le na ono le vaenga le na fausia mai e le atua. E he ra tamaloa. O Yesu, o ia o lea, o fato a whaiava, o le ekalesia o la na mana mea, o ai la e alo ka la ia, ka la le. O la ka la ia le ekalesia. Ai sea, a fe o le ekalesia la o le ata o le fafine, lona winga o la e whaatanga I Yesu ntala no le fafine. E alo ka la il ka la le. O fafine fo ina mua ave I Yesu le tala o lea, o ia wato e tu. Na ngol makua vave ar ka la I fafine, vave aku ya ka kuka maloa. Ai ua tau fio I lalo ka la inga ngai fafine o le ka la le lei. Ona o le fie o tu maanga fo ie. Le ala to te le tangata e finau I, but I believe, pe o te whai ato te leo finau malosi, lo uia tali tonunga, tu sa male fionga pa I ale atua, e le o tala norfai upule in general I fafine uma in a human race. O le tala noa I le urunga li. O mai le tono le ekalesia e whelafo ai, a feite le agree, au ala e tea, o le wisdom le mele nei, I au ana e whaoa le pule a lo to lua. So mea fulana e wha mai tala polo I wha mai, a wā o te le tu ina atu I se whawhine I a o atu pe pule I le tane a ia nofo whaalolongo lava. Whamaila I wha upsuton. A wā ua mua o na whai o ātamu, ai muli eva a apaloa ia Paulo. A apaloa Paulo I kua au mai lea. Whakika inga ia akamu eva. This is so, ta ua si vaenga le raka ko kua ia. Te mana o e na pingoa encourage o nei Afiafi le upo le atua. Whai mai, a wā ua mua o na whai o ātamu, ai muli eva. O inala ua au mai loa, le ata ua aparka malo Paulo apa I kua le amakanga. Ātamu, ma eva, e tau mai ele points le tau tano me le apostolo Paulo. Ta tau ana ulu pele tamalo ono le to finga le na mai le atua. E mua le tamaloa, lona lua le fafine when it comes to totonu le ainga, e mua tamaloa lona lua le fafine e le mawhaina fisu ia I le lua na ia, ono le tūlanga le nana au mai le atua, e ulu le tamaloa. La tau mawhai Paulo e wha malusia pere vaenga la, ia aua fo ina isu ia totonu le ekalesia, a whai e ulu le tamalo totonu le ainga, lona lua lona to o lua, a o totonu le ainga, e ulu fo I le totonu le ekalesia, auanga I aku le kong le ekalesia nga e whaapelo o le fine, leila o e ulu I. A o totonu le ekalesia, e ulu lava le tamaloa. Lona lua oe, busu lea, auanga I whaoa e le whafine, lea, whaoa malosi le,
le vaenga le ala tala noa i le tane ma le ava. For my submit to your own wife, to your own husband. Lesi wa o mere le tupu submit tele ia isi fafine I husband o isi. Ai le submit ia la tau lava husband. Ia, o la tala noa mai I. Right? So, you guys all right? Peng o fai aku, o fai ngofia o fai aku, yes. O longa whamkala inga, o ke le yo. So le tau whapupu watu tātou tatanoi. Ile tustu singa ai ala apostolo Paulo. O le ala manino mai ai e agree la apostolo Paulo ile perfetane o fafine. Ile tala no o fafine ile upu o le atua. E tutusa le leila ile mta upu le mua Timoteo. Ma luma atu, a kako ora le kusira I luma aku kusa toru. Le ala tala no luma I fafine. Si tātou tala no la mta upu le toru. O ira le tala no le epikopo, o le epikopo la le tala no le tamaloa. Famaila ia. O le nei, e tatau I le epikopo ia le matauleanga ina, o le whai a le fafine to otasi o le matahala, o le whautauta, o le ami o le lei, o le alofa I tangata ese, o le na te mawhaia o na oa o atu, e le se inu waina tele, e le se inu tele I waina, e le se fasi tangata, e le manu I oloa, aianga malu, e le se whai finaunga, e le se mata pea I tupe, o le pule le lei I lona lava a inga, o loo ua usi tai mai a te ia o lana lava, whanau ma le fifi le mu. A wā a whai e le iloa e se tasi o na pule I lona lava a inga, pe whape whea o na tausia e ia le ekalesia le atua. So, I la leo tanoa tua I le qualification o le epikopo. A whai e le agree lona to olua pe le loto ngatasi mo lona to olua, e le tatau fo ilana launga le epikopo. So e o fo ilana tamalo e le mawhaina launga. Pei lava fo il whaatonunga le na ave luma fafine, a whai e le agree le tamalo I lona to olua ma le loto ngatasi, e le mawhaina launga le fafine. E o mai fo itua I, a whai e le loto ngatasi la, a whai e le iloa whai le ainga pe lea, e le o a whea lo fani fo le ainga le epikopo, e o fo ilana tamalo e le mawhaina launga. Se vai o le ala wa ave tele wo tele tatou ave le fa mama fa iluma mai o fa finga le kaunga launga a o ko akele yo tamalo lo epikopo o la to tele la launga e le qualify for I a faina e o foi la fa nau a fai ele oa ele o la fa nau le olanga fa pa ina male ele qualify for I launga le Amen. Ona la fa meta spa a wā a whai e le iloa e se tasi o na pule ilo na lava ainga, pe whape feo na tausia e ia le ekalesia a le atua, e le qualify fo le epikopo e launga, ma va ai le ekale po le whai fe au, I le totonu le ekalesia, pe a whai e le akuilo na toolua, ma lea, loto ngakasi mo na toolua, same thing, le fo e tupu iluma, a whai e le agree le fafine o le tamaloa, ia pe a whai totonu le setting lea, aua na I whaoa le fafine le, tu langa o lon to lua, le fo le au mai le atana e tasi tua I, e whaatau fo le epikopo lona winga, e le la unga fo la kako ka malo am whai au, pe a whai e le o loto nga tasi tātou, ma tātou te to lua, pe a whai wa a whai e ese le mea le loko o fafinge ma, o like lua misa I kokongo o a inga ma, e le o le leitu tono le a inga, lona winga e le kakau fo lanka ko la unga, o la fo la whaasanga ko la unga. So kusala kako, e le la unga finge le la unga fo kako, o le winga la na no winga le asi se la unga le upu. So you guys all right? La fu etal no al tusi a titolo mta upu mua. La etal no el apostolo Paulo ile vaenga lava le tasi. Lo no winga ina ima faina la unga. Ile fa apea la ua fa le au nga ina ai le ai. Ile fa apea ua o lai au mai le tuspa ia le setting totonu le ekalesia, au mai ulunga ali ima mele nge, ia eva ai au nge ia. Whaoa, si tatu e watu alai tua ili tusi lea a Timoteo. Wha umalora tatu mta upunea fia filvaenga na ila lufu mai. A wā ua mua na whai o atamu, ai muli eva, whai mai la ia, e lei o le ngia fo I atamu, a ua o le ngia le fafine, ona soli tu la fono lea o ia. O ile au mai e Paulo le vaenga o le whaamatalaanga o le mea na tupu
I le totonu o le tusi o kenese. Kenese e fia. Fa matala tusi pa ia. E le I o le ngia fo I atamu, a ua o le ngia le fafine, ona soli tu la fono lea o ia atonu le Hollywood movie na tato te makamaka vo lele. E le kemi vo lele kuso o le whaawinga ina e tangata tusi a kenese. Ainga laku a eva, laku eva kau mai le apuele I ai a kamu. I don't believe that. O te iloa, ilo utaltonunga, sa iaia a kamu, nga whaalongo whaakasi a kamu, ma eva I le kalar ki Apollo. Ke iloa ngala ngonga fo I ai, e eva ia le kalalenga, le sa whai ai fo. O sa la ngonga a kamu, le kalalenga whai e eva. Le nga whai le ngata ia eva. Same, lana whaalongo umal te meta, si au eva langa whiri ai, a kongkere a kuia ke o lau kala. Ai, o le whamatala mai I fo mai, e le I o le ngia atamu, a ua o le ngia eva. A ua o le ngia le fafine, ona soli tu la fono le o ia. Tuar kusi a kenese e tolu. Whai upo e ono. Wa makang kau mafa e kakom ka upua. Whai upo e ono. Ona wa ai atu leo le fafine le la au e le lei lava pe a ai, ma ua matango fie mai, o le la au fo I e ao ngā e maua ai le poto. Ona tango ai lea o ia I lona fua, ma ai, na ia avatu fo'i I lana tane e whaatasi mai ia, nana ai fo'i o ia. E whaawinga la ngisi fo'i lele ia, po le alavalo whaawinga nga pele ia I o a kamu, e hilo tatonunga sa ia a kamu le teimi lea. Nga umanga ai eva ma, e folo tatonunga I luma I, ona I le tusi lea al Timoteo, Where's Timoteo? Mua Timoteo lo mta upelua. Famele le tala tuspa ia. E le I o le ngia fo I atamu, a ua o le ngia le fafine, ona soli tu la fono lea o ia, lona winga. Sala ngona faatasia, a ele I o le ngia la atamu. E le I se se ai atamu. Na se se ai eva. Sa sala atamu, yes. Le ale mena tupu. I la uia va ai pe au tango e faitau o tu fo I lele. Ona e whamere tala tuspa I o Yesu o ai, o le atamu lona lua. E iai lo tonu I totonu le fiong pa I ale atua, o le fafine na faaseina na aina pa uai. Ai o atamu malananga sala, na aia maleiloa e atamu o iala pa u. Ona fo I o le ata le nao Yesu. Na fili Yesu e sau e fai maanga sala masau e a vea matangata e la vea I le tangata o le ata le nao atamu. Le fai maritala tuspa ia o Yesu o le atamu lona lua. E iai la lo tatonunga e tusa ma le afionga pa ia le atua. A fai wa faa tusa o le ale mena fai e atamu. E faa matala mai tolo tuspa ia. E le o le ngia fo I atamu a ua o le ngia le fafine. Ona soli tu la fono le o ia. Lona winga nga pa u lo le fafine. Ma ai aku a kamu a lofa le fafine. Wa pa ule fafine. O le anga sala la atamu, nga anga sala ma le mautinoa. Na te ilo au na ai oti e fo. Ai ona na mana o oa. E o fata sima fafine. E te mauala le context o le tusi. I le vaenga fo i le tano mai paulo I lunga. Le me wala ina tana noa mai paulo I lunga. I le fa pe o fafinga ng fa seinga. Ai ona o le alofa o le tamalo I lona to o lua. Mea le na e tele na muli ale tamaloa I le me mana o I lona to o lua. So a o la le teimi oso tu ise fafine totonu le ekalesia o le telo teimi ele fa kaua e kamaloa la koka I kolua. Because e for pui ngo tamalo le upor tu spa ia fo mai tato fa tete tato e kele la nga kako no moliano tato le alofa mo tu fo o le fafine sa mito tato e alofa. So se teimi ala tu poi me fa pene e alofa tamalo e mana o pui lo to lua. So e always ala e follow. Ono lona alofa. Pe I foi la le ata le au mai I o le pa u o ai foi o eva. Na pa u eva ai folo koe ma akamu e sea o le alofo akamu ya eva. Le ala tano matus pa ia I e le I o le ngia la atamu. Ai na o le ngia eva lono wingo eva nga o le ngia fa seinga. Ai le I fa seinga akamu e sea. Na e fa matana me paulo I lono winga a fai le I fa seinga ale ala me ngale ngangsala. Lono winga nga aya mal maukingo e sea e alofa ya eva. It's the same thing happen in the church. Pe a o nei na tupu le mea whaapea. Ai a o ina se se le fafine. E follow kwa marka malo ai sea. O nei alofa I ron tōlua.
o le alofa. So o le ala tal no mai o le tau au mai elo e le apostolo Paulo i, le mea fo e ono tupu tono ekalesia. A o na oso ta malo e pui ala to tai tolua, ki nganga se sere fafine, e pui ka malo la kai kolua, ma taken the wrong way. Le ala fo mai ei, tu upere fina unga ei ta malo loa, ya Afiafi le mula tatau. O le ke lea i o le poko le au mai i a. Ai fo matala tu spa ia o Yesu o le a tamulona lua. Ina ua pa ule tangata, pa ule krie na sau Yesu, na sau e maliu mo le ekalesia. Na sau la Yesu na fili Yesu e anga sala. E fai manga sala, e li fa pen fili anga sala. Na fili Yesu e fai manga sala. Ina ia la via ia le ekalesia, same thing. Le ta o mai le ata ia atamu ma eva. Na fili atamu ea, e anga sala. Ina ona le alofa ia eva, fa pe ngā fo ila o Yesu o le ato atamu. Amen. Fa mai la ia. Ai faola ina. Ia i le whanau ngotama, pe a whai e tutu mau pe ila tau i le wha tua. Ma le alofa, ma le amio le lei. A toa ma le wha matua fafine. Amen. So, o tātou fafine, ia na whai tātou e le atua, o lea lai tano mai i o le setting lea le ainga, po le tua, lea lai tano mai i o le puipuinga mantua, o le tusia na i le ati mo teo, ia wafo i le puipuinga o le ekalesia, ia mali vevesi ma isi mele nei, ia o te iloa la ea, o ia from the scripture, e pe o le mangingo ale, le tali le apostolo, ia e fsosoani le tātou, e pe o le mana ia le tali le apostolo e fsosoani i le tātou sa varinga ma alafu e tali e na le apostolo ia le fesili. Mo le puipuinga, ai whamertala tuspa ia e fio i folo wanganga i lungo o tangata uma, ka ngaka uma, whawhinge ka maloloa, ka maiki e fio i whailo nganganga, whamai e whaimiti, whamai e perfetane o tau watali i mau tau wa fafine. O le kalangoi whawhinge ka la i kala leima perfeka. Ma tau tatala i totonu le ekalesia, ma tala noa. Ai a o mailo i le tusi lea, ua ave tele e le focus o tangata ma la tau whai mailoa, o i e le a fo ilo le mea, e le tutusala ma le vaenga lea, o ngā lofa mai, o lea la uka ko whauinga inga le kusi lea, le kaulanga la unga whawhinge. Kei loa, le aise la unga piko i sininga whau uinga na ilo whawhine, mo ia, maa ngai o la unga ngai whawhinge. Maa ngai ia la kako ka ofi la, le la unga whawhinge, ai Afiafi se ku se ava ngoi ngai finge se la unga kala lenga e fa longo la ia i le fa unga la lungo tina ke lo le kelo is fa au o makwa a fo ngole me e kelo la ko kaimi la alu isi me al fa finge la ngofo fo le fali fai kaulan ku spa ia la ma fuka ile tua la vi ile tua le ma ngai o langa o isi tina sili mama o aku yo langa o mo ka malo ai a fai e agree la ka malo e ke fa malo si ma e la usi ma kwa la unga kala lei pe a fai wo agree e tele la tangata ele agree e la utala na fai atu anyways ia pule oi a o la ua ia tali tonunga mo lo tali tonunga e tusa ma la fionga pa ia le atua a o mai fo i tonu le setting leta no ele ekalesia so o le ala e kala ngorkus pa ia ma faa mangingo mai e tus pa ia tato amen la au mai ai lai tala noa i unu ngā lii, lai fai mai a awana i whāoa e le fafine, mai le tane le pule. Usurp, so, no winga. E lai le puipuinga la apostolo Paulo, aua nge i sopo valele le pule le fafine na ilo lonto o lua. Ta it doesn't mean o le a lea, la a lea mawhaina tala norfinge, pe a agree, a loto la iai, pe la o au. Kele ngo faisio ko lua sau e la unga ia pe la unga se si o la maftanga e ina isi e fa fino le mato maftanga o wa ve ia ile fa tanga na la unga i fa ko me la unga ele fa pe la sau o sau nga fa finge fa o ku le pule ya ke au no na ave ia ia o le pule e la unga ai la wala unga alu wa oi no kwa la unga oka se vai le kelo ka me fo nga ma ngi kala ngo me o le atu ngai nga fo tina nga la unga he o se ko lua le kele o me fo nga ko i kiki au ka misia ai se pe au kale malama a o agree pe agree au ala vana i tupulu vai o le puipuinga o la vola totonu le ekalesia au ana i feso po i pule ia ta tonu wa tali na fesili ia ma e toi fa manino le tato stofi le tali le fesili o le a o tama fai e stick le 1 hour le tato prokalame i le tele o aso o le tato prokalame o lo yeise le tio i sa mo lo talo sanga mai e mawhai ona whaaluina le tātou prokalame i lungo le lātou wala leo.
a o le taimi la, tasi le tu la, so, le ala e tam fai e stick ia vea wa ka kele lava la unga fai isi me fo e kele fo isi ngaruenga a o le ala vea tatou prokalame nei ia ma faalu fo i lungo le leitio i Samoa i aso le vai aso ai le ala tam fai stick le tasi le tula pe fo le tatou prokalame le nei Afiafi tasi le tula ia totonu ia wa vea le upu le atua wa fai ma fa malosi ia te oi ma fa manatu fo ia te oi ia masau ia po kali e nga fesili ai pe no fai atu o le fai atu ia i oi o le kele i o isi fesili o isi mata upu ai no mana o te stick pel tusi le nai tasi tusi ina ia mawhai o na tali ele na fesili ia a tonu ele o mawhai o na ato o toa i so fina ngalo ia ai o le kali ngā Kevin ia ma le ngaluenga nei ma le ministry le nei e tali e tua i le na fesili ia e tusa i le ma so utali tonunga ia ma se vaenga o lo utali no ma le fiong pa ia le atua le matou tama whaaftai lau upu o le wha manatu ia ma le toe hawa o meo matou tangata wha i loa lo finangalo ma le poto ma ia te oi mea uma alu ma le mana lau upu tama ia langona e lau whanau e meise ia o wafa fine uma na e au mea lo wanganga i lunga ia te i latou ina ia mawhaino latou tala ia i le tala le lei aua na i vau ia i latou ono se so matou whauinga se ina ma so matou le tali tonuina o nisi o wafionga ia pole le ato o to so matou malamalama ono wafano tangata ono le ai o se malamalama tu maulivi inga i la wafion swafo o Yesu amene ma amene ia le tua fa e mai mo share tatou plokalame pe la fo ono o faiatu i se taimina matu teimi o sola ia e lo tatonunga e tele nisi o vaenga e mawhai ona awane i vau ia o ele tina alula ia launga tala le launga malo tatonunga ia e le o whaasaina o tuspa ia e o la apostolo Paulo la e karikongu la apostolo Paulo e o i fafine perfetane ai ona o le tūlanga taurunga li le mafuena i le tusilea peifo no avatua le whamatala ino lea o le tūlanga i whelafolo inga i tutonu le sunako aua nei tau fia oi ai fia la usia makwa sasa lau launga ai ua ke launga fo ile kam foi ka uru ko ru o yese aua ke o ma launga i pupuka aua te fa maina lo to lua i launga Yesu amen launga fo ile se makwa launga agree merka malo aua ai se pe fo la ka malo lo ale agree me lo ko ru ya ke oi aua ke launga ia langa ile o fakanga ku spa ia so e kusala ka ko fai mo ka ko ainga pe fo fafine fai le ainga sa mitul to lua ia le tua fa manu ia le tua ia te tu maule vi inga so fo Yesu tatou proklame na ne Afiafi tali niso tatou fesili la so tali niso tatou fesili la so tofi ia fa manino ai le la atam fai tali niso fesili na au mai a tasi na fesili tele no mana o fa te ne Afiafi ia ono Yesu tatou to feilo ai la tofi pe au le lo fam la ngale le o le tu mo le fafine fa so i foia